yokusiburuka then Eid emikoro yokushara aturi ya mikoro yaki yokushara bakweta al-adhiya okushara turahamwe abakutureba so okukuambuza ejo niyo Eid Eid emwe al-azimaini ezamani munonga ezikumanywa omubusiramu nguji nemikoro yaki y'obusiramu nicyo kurebera bamwe sitwakoherizo bama office twagakinga ahabwaki ahabwizo barukuru nkeri eriyaki y'obusiramu Allahu akbar wallahi alhamdu so Eid eji neyo kushara ebinyamishwa tukwijuka nabiyina Ibrahimu alayhi salam ebintu byakozire ki ebyakozire so omuryecho Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an akatugira surat al-hajj ntuwaja'alna kullu ummatin mansakahum nasikuh mutkatera hoburi kibina cyona emikoro yacho okubarashemererwe nayo n'obucyakwa kibina cyaro buza kukira twatwineza nigina bakaba twatwina yakire zo wananka zo kutagurra turiyemere so ikintu no kushemererwa kwabo so nito kushemererwa ninge mikoro y'edini nemikoreji ebireri kumanywa niyo Eid al-Fitri na Eid al-Adha namshe yo bari watshoboraje kandi kishani wachihayoje munonga bakuba norani Eid ibiri so nibo turugire muri yeji twazo muri yeji uriya nasako yebuza bwenje zikuratine ziti so shay umuri yeje nshonga ningo muri ngogwe tongere kwataho kace hadith na kuruhani nizikigamba ocecekera na Allah subhanahu wa ta'ala umuyizoberi ngo kutwagira ngo nizoba eriyo kushara Allahu akbar hurbi ibintu ebi Allah subhanahu wa ta'ala kateka mu Qur'an yagira anti fasalli li rabbika wanhar wamara ate irizo olmurete bekanza kuzakora ki kuzakusara yang fasalli li rabbika jendosha osare ahabwa mukamanyamahanga wawe utakaza kugira ngo nkona abasiramu barayande yabata ngo ayide tinaza gukora ki yari ati ndasire na neji barona bamwe abantu bito ushange sura zinda kuzishara kuko yayidi uzokushanga no muziki bafunda mutshara heru twaturi binji twaturi binji oyebuza tamwa bamu bargankai batwire nkai so Allah subhanahu wa ta'ala kagira fasalli li rabbika jenda osare ahabwa mukamanyamahanga wawe atka condition akakabiri kahura kana yenda wanhar kuramare kusara oshari waheza kusara ahakwataganisa ibintu ebi bibiri wamara kusara bonu wakora ki wasara tarajire nti wanhar fasalli nti jendo sharo koreki osare kagira nti jendo sare kuramare kusara jendo koreki osare Allah subhanahu wa ta'ala musurat al-hajj aya nikaya ashatuna mushanju akatugambira yagira ati mwe bantu be atebimwe nabaragire ibintu byo kushara aterekamba gambiremo yagira anti la yanalu Allahu luhumha wala dima'uha walakin yanalukum at-taqwa minkum ngo Allah okuyabaragire umuntu wasa kuteka hado kushara n'umusharraki inyama budget ziriyo burize baka n'umuntu mfatira no kushara binyamisho umwe ene wambuzire atwonka se atkanusho kwitana kubi atimekana umushare binyamisho byinji mukabyita hata okotkwita akuba Allah subhanahu wa ta'ala katuherezorsa ejo nemere yitu nkabantu echunju cyagenda kikaza kuhiga kikafune numa tukujya mu cyakora ki cyagida cyafune cyo kurya turahamwe kurujya mu nanemi tukagira kiri twanga ko gitema esto cyo ukashira cyo atashaka aterekaje kanta kachita so ejo nemere ogunayira kumugarukira mu acyenge muri esiona neki nemere Allah subhanahu wa ta'ala kahereza ikintu cyo muntu yamuhereza emere so yagira nkonko muri ibintu baragira ngo tingo benti enyamisho imuraze kushara tinko ndashagama yayo nane nyama yayo wala luhuma ninge nyama yayo tumuraze byanti hato ruhangano ureba ko twumere munonga aduniyo kwata yo ka kilo kenyama kwate shirenje takubyenda ecyakutunda muneki
walakin inti yanalukum taqwa minkum ngo cyakutwendamu no kushikiriza okumutina ya hareba yakoragira nokora yakwanga norekeraho manyogwa yakoragira nuwo rigambe ogwa yakujyango ine sende koraki shara kanata zine ni wowe yayanga yikiriza bamwe yayanga ki abamwe so nainda kureba yuno nabasa kwanga otine sente yuta anyumwe ninza kwehora ninga ninza kwiba nkore ki nshare nageta ati nankwanjire tunabikora ki Imana itakakutemba tunabikirize Allahu akbar wa lillahi alhamdu so abantu binje kwa heru ntushara hagwe bigenderwa byinji ushangura yashara janta sima abarongo na yinobe yashara ushanga yajata ati ni ekarna yanje ji nyine koraki nyine kugishara itakagwa nguzire motoka yanje ateka ho shagama ibi Allah takoraki takugenda wena yenda mu just tokureba mu mutima gwawe washara habwoha na habweye ninga washara hawe bigenderwa byinji washara ngo abantu bakurebe washara ngo abantu barebe ko inesente washarente yona ojigabe nyine mu ndenyo inesente hata Allah nabasa kubisisha wo ine intention nunji konka wateka mukari abakoreki bande nyine sente abantu nambarise n'ikirungi konka kiteka mu enyuma yabyona mbaza kusima abantu bo konka nyuma yabyona intention yawe ninga ni yawe ebe yachi yo kushemeza Allah subhanahu wa ta'ala de kanshembe yona naka hashanga ya hadith Allah subhanahu Rasul sallama muhadith yemwe akagira nti ngo muntu wena omusiramu wena aryokwe oine ekinyamishwa ekyo kushara ninga oine obushoborozi bwo koraki bwo kushara falam yadah okanga kushara okigenderire okagita ati mushinyewe nyama ati mwene family yanje nyina abantu babiri ninga ndinyenka ati nyewe nyama niza giteka nkai okarete nshonga nkezo ochananza kina challenge guzi okanga kushara nakagira nti fala yuqrabanna musallana iwe utakagize nukwiriye basar yire kuriya omuntu wekikankecho ekikonkecho tasheme kuba naikana hi akagira nti iwe tarazize ngo tije utakayira hina yibakoraki okwijana ikice munonga genda kuri utakayi twenda kurebo akuba wayenga kushiza Allah cyakozire ki kandi yena kuramire ubwo umuntu arashare oboro tatakuzakorera ubwo ikashomesa y'ibintu ebi muzigito gwa karungi kongo mushya kangira atseka atinomanya ezembuzi na nezente nezawe kandi nkanta kuturayo atseka ukashomesa kintu cyaduhiya nargaha nashara kandi nembuzi zanjez ibiri ngiri nko akananko agira hati nyinentez itano inafamu yembuzi ati wallahi Allah kampereze embuzi azintakora ki ezintakubara so you are yokwe uri umcyaro okwe no ureba ngo akabuza ko kufuna kaguza kakacha hawo funa kizuba akora ki okaguza you are umusiramu genda okore ki iha mwaka akabonire irangira umutoka support umutima nya unzakushika hecho kwa bantu kubereka ni bintu cyo bitwine kushara binyamisha byine kuba bita nam so jo hadithi wahuranti Rasul sallama yakugira yakwiriza hari ombasram konko agwatine agent mazima nantine kunka nakanka kugambire yuwotine oyino murumu ninga togwine agwine no tasye zingaye hatu norebe is ejidi yabahebero abirnamshanje haziba kuciro bwinji nibakwata umushara ebero 30 hatu kuroja ngo yabahonke bironka bina abinji bamba kushara hatu reka ngambire yowo woshi ya TV yawe ninga kora churre tere mwana wawe chumugambire wabano oreba ntanche kabyemera nabasa kumpara nke cyabiri then okwezi kwanga kora ki ngashumugarura no ikiriziba obushobozi n'obwine nabaza mu kategori ya uriyo mugiga niyo kugira akirako tokozire ki tuyine konko ineki ebyawe oyine capability yo gukora ki yo kushira ibanje eryo no ikirizibwa habwaki oyino murumo kansana no gukora ki
no stasya jase cya yakana mu kiha akire nko kakora ki nko kabura so no ikiriziba kwiya heke kiri wajibu na nempera zacyo kabura kuziferwa reno kongize gukora ki okushashura mwamu ikiri nagati wallahu ta'ala a'lam nangwa no byakubaye naza kuguzembuza ugenda tatigembuzeri nanti nemukasi zakererwamo kunko niyenda kusharebera bari namushanje niga kiraka dumuterresum ujye tkonka chimhumuza kakabuza ko kanantina mukashi no ikiriza kuzikwereza nkamande atati kine nshonga azi ni kwesiga gendo kashire kora ki ushari tokuza kweyuzusya Allah naza kutera baraka umaka gawe abantu bakushara kuriya bazo mbafumba kira kubatuma ibintu ebyo namazima gendo ushari nujya mbambe nayo ki beteki tishari reteki tishari hasa kandi bakora ki so adithe bakagikopoka ngo ibintu byabo bisime akbar bisime bitereza makagabo rubare zabo kandi bakubabiha ukahamwe ezo za rubarezo azemwe habashire arezikire abakire nga bikuzgi namazima gukora ki bikutuma ibintu ebyo so amwe abingi nawe yabakwenda sente konka wazo kumuriya konko wenyine nayi nebisha yatwini byeye namushabati ebintu ebyo amayeja jateragize baje bahereza na wagishara ushanga atayitinishaga ngo byo byasima cyo ngacaho konka atine bujurizi nti nibikora kandi bikora tistani Allah oshanga yashara stani okushara ko konka yashara stani kandi tuko kusara rohanga je n'ibintu bibiraho shey bari kushobora so mbono okushara kama nanaenda kureba kwikiriza kwawe natakwenda kureba oyemeriro tani ngatwe naenda obokuba arira kujya nta ati kanizo barimwe nkwatente yanje giyona okwo niko kwikiza mukama kwako banayenda rebi aho kuba ikintu kine kongo kucheyi ham takwa ejo niya kuba nakwenda muyonga so shey we bari kutishoboraje indeda shikazirone zitwirusana nyenda tukwateho kache a origin ninga aduhaji ekarugahi ninga bwenchi abasiramu tujejombera munonga ninga tune kujejombera muko katakayikire yokwe nyanyenda shey omudashikankisha tuningi ibiri oine kintu cyo wakwataho nasho nanyenda tukigite gite omudashikemwe enyamisho zitwene kushara nyanyenda tukikwateho kache then twaheza twanturgo mu burango tutoke na neshonga ya origin so nyamisho ezitwine kushara nenyamishwa ebakweta salimu etarwire kugira ngo washanga umukasheshere kwirukana tukati tushareje uhine wo guzire ngaho ngo yeje yarwa ojihanisa neje eto kwikirizibwa enyamisho yo ine kushara nenyamisho yo kureba ngo namazima niwe wagireba hono ukora ki nusima ningo munyamisho zo ine niye rukora ki niye kurebekaje nasakazire nyingi konko yemuki emurigeze zikurebekaje ihamweji akwana mukama naende shirungi hate kangambire ina ka story tikumanya obushire bwa kwa tinga kashomaga ombitaba kwa ninkuna muno gishite shinayakora ki shinayishomera okure shinahuraga ngaka kahuraho ngo ahize bari emperu urangana aza kora ki naza kwata inyanya zitwine zona akora ki azihindure petrol hazangu shinyamishoro choro shara ninge chiwasa ziraduhiya nico kirija kakugira mukamanje ni washazire stama nkore ki kutware mpaka mwibarro hatiwe mukora abe washazire kari akace nsabugenda kakugwa omurenyi mukora ki nugwirusia kagenda kakugwa hatiwe noza kushanga abantu bakora baho usigire kai kirinko kwakuboye inesente nonda gure kiruka nonda gora kagize pichi abinyo nitugora oine miliyoni 8 pichi rozo kushanka nenka yakatga miliyoni 6 wajota hati zona kale ziro gora pichi kunka reji ya miliyoni 1 chweka ya mache haza aho kwenda kuza noenda kurugaha ukaza Kampala nayo hati yo noza kugira ari aragure ya miliyoni 6 nogo aragure ya miliyoni 1 noho rahikeyo mwena mu mwashara namazima
ninga mwena mwakora ki mwagura konkogo wagorensia naza kurabaho karaga kushangana ki nano muhanda so ni wono n'intambure nungi etarabeho magaraga agency genda ushare kintu ekikozire ki ekibonire omubonire ni manyisa ki tikine kamogo tikine buhuta torakitemera okuguru ngikabane yona bagiteri bare bagiterisho hata aho munjirize nabanka kagambe iba kushara nkendaho endaho nikirizibwa abo kuba kigendura cyane nicyo kurebeka je aha kamogo nakakora cyane nakurungiye kintu tukabara umubogo obutine ki uburyo bukurema muza kushanga bamanya bamwe kugira ngo nkati nshongeje kugira ngo nayo bakagishara bagiteka kamogo twore ki tugireke konka babala kusinga bwinji bakagita nshonga bagira ngo ngwejo ekigenderwa n'cyaki nicyo kurebeka je so nuza kushanga nti akamanga keine nawo kugiyaho ekintu ecyamubiri gwacyo konkereza kushanga nti nerebeka je ine biyunga byasigara byona then unkayeta byine awuteka okaki kakoma nije dakika yuwanga bira radio kwesa ko then nanokongera ali ejo imane takakwata okashare nyamishe inenda ninje tikikwikirizibwa kushanga ente yawe mbuzi yawe kurize kumukajya nti mukama naende kirungi eginiye kurebekaje aho noba wakora city mani so no washisha then nabo ogarukamo kushara twine nyamisha zitukwikirizibwa kushara uriya nasa kujya nti since ntinyowe okushara kwika tinyine mbuzi reka mfena nakakame akame nijya ibinyamisho nkebye na nenkoko so gisheze bakushara empene entama ente ndeno mbaharabu adina nengamia so nibyo binyamisho ebi kana nabwe nibikize myaka inubwire bwayo intama n'utandikira amezi mukaga garahiguru embuzi na n'umwaka kandi ente n'imyaka 2 engamia n'imyaka 5 okay barakallahu fikum shay mwebara kutishoboraje na nishaba mutwikiriza tuzo mukahumuro then twaruga tuto mukahumuro kabaka mabitu ndukutandika ba tukushobora ninga tukucenga idi aduha karugahi twena tumanya nti nidi yo kushare binyamisho abo kintu share binyamisho abo gitakora muka okwiruka aho kubana no kwiruka no kujaguza nimba nimjaguriza cyintu so niho turatandikiraho kataza twashoma mukarango tukatuka mu dakika nce munonga tuyongerera Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne cyemba gwiguga ne cya sirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Cowdice okulongora abalisa n'abahinje abalete empinda hinuka mu Uganda ombere kwije juba
بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ya wewe twarugoma karango kandi Shiriya TV West chiyo program ya Sisimuka omuhereza nchiri Kasim Rimbazi kandi mu studio nyembashe Zaifa na Hamada chiyo tujeno misho ayatwe gitaho hati turi yanshonga ya Idi Adhuha tiyo ntoyengera kumukugishomana no kumanya ibintu she ntubimanya kwiyaho tiyo ntoyizisia bwezisia bako kincho ko yizisia nchi nyubani wezisia kwetera ho mucucu kongacho ibintu ne byabutosha nbe tukwanshoma muzigiti nje tukwanshoma buri hamwe hona so ne byaburijo editi ya tebire onyomwazyo tiyatandika hati twire nayo twintu celebrating so ntubantwezisia bwezisia twantuzo mukahomuro tukugamba Idi Adhuha oburugiro bwayo Sheikh Hamada shobora okache twongere kumanya abwenchi niyo Idi Adhuha abwenchi kitari kindi nkokusha barakallahu fikum. Naam abakutureba TV West abantu moyena kandi no mushomo gwitu gwa Idi kandi turi ya kintu cya burijo ikiturantwe mwentu igarukamo tugarukamu so mwenu original ya Idi Adhuha nekomoka mushisha obabiri nibeta Nabi Ibrahim abo kubanka abasilamu twena nitwikiriza mwikiriza witu Nabi Ibrahim hati Nabi Ibrahim nuwe Allah tabaraka wa taala yakwasise obuyinza ninga shobushoboruzi bw'amani ahadini y'obusiki y'obuyisilamu hati dini y'obuyisilamu norana munsi yona ekekiro kikuru cyona nikimanywa omudini y'obuki y'abusiramu abasiramu nibo bariho nibakikuza bo bonka wagenda omusurati Bakara 130 Allah natugamba nti ndoha urukwenda kuruga omudini ya Ibrahim ogwo kikumanyisa n'umunyadini ntumazima Ibrahim ogwo kare abari omunyadini wedini y'obuki y'obuyisilamu nitwenda turebe uwe akashara okushara kweyi kwakurukuta kandi katandika nkai ati wero hanga kiyamurondire dini y'obusiramu yamuhereza nebigezo bijirumvirize kubamu akamugezesa haza kuyagire kumugezesa yamuhereza kara abase kusinga kigezo echo nayiza kumuhereza iki akamutera option wagenda twagenda mu bitabo byenyini twagenda mu surata Swafati aya okutandika neyiga ni 13 mpaka kuza kujimara Allah tabaraka wa taala yakamuragira ati niza kushemeza no mwe kusanyusa no kwiza kwereza omwana nza kushemeza no mwanya bwanyuma y'obwire buringwa wanchenga yamara kujya ati nayi kuna kufuna umwana nubundi abe ikintu cyona nkabaza nshara umwana ezo nankanshira kuzigama bucyo abenshishoma okujya ati mukama wanyamba nkasinga siniyafo chone shirabasike mukama neza kuchara na necho Ibrahim kamikaho ati Ibrahim bana mwe ni baba kutereba TV buri kimwe cyona kine wakore kirungi unoza kushashwa mu kirungi wakore kibi ushashwa mu kibi kandi ngoko uri mu studio turontusomesa abantu ayiruni bakureba namazima kandi aruhanga nagira ki nabona nakureba wabiha nanakira ngo wabiha kandi abaheru bamango wagira ki wababiha orire bajya nkonka kandi ogu yashomese kintu namazima ati ruhanga akageza Ibrahim haza yamutebekanisize kicyoncho ekirahanga yamutebekanisize ari kwihari ishenkuruza Adamu akazara abana bamanya bingi nibajya ngo akazara abana 12
kikumi na berabo ade bakana zara abana babiri omukino mwojo omukinaki no mwojo tabone bitugambira nka waje ndo mukutandika eshura ya kana ntugambira nko kuyabire yasiyemwe amazara ho mingi azarwa mu yagira mu amazara awazirwe mukini na Abeli twena kuronda okushara kwaza kwatandikira akashara entama kandi nitwenturagira ngo tusharenjera ki kandi bakujya ngo washara entama einembera empera yayo nungi wanchenga so ina advantage ari zirenya entama ati kuba amazira babana bayanga kwikirizana kini na Noha na Abeli wicyafani kijangu bakafa bakazi kunga buriyo nurabwire n'uburingwa na bino bugufu ati bwanyima ngo kini yatwize entama Abeli yatwiza ebihingwa kubagire kubakwenda ngo basharemu aboko bino kubabire bakane ojya ngo mushata ngo mushi okuwabiro kwato mwana wa omuzo wo kubanza akazarwa no mushi rero wa kabiri nawe azarwa no mushi hato go wa omushi wo kubanza bakaba kwato mushi wo omuzo wa kabiri bamuhereza umushi wachi wo kubanza bahana hanisa ata babana nabo babiri kubazirwe bina bishibabo kini na Abeli na wakini yazarwa tabonireje owa Abeli yazarwa kozeki aboniro riya yaje tunyonza kushwera unjizireki unjwire winzirwe nawe tinguza kugenda nkora ya tata na mame bakora takuza kumpombi hata habaho butikirizana hata abazire bajya ngumwe umanya kandi mutwijero hanga atuhindureho obundi tukareba kukira benshi basika iton ko twabire ntitwaza kuba twere omwe kiyatweze enta kuyasadakiriye entama ndizo yatisa sadaka ebihingwa Allah tabaraka wa taala yasindika malaika yatwara entama yasigawe bihingwa yagira ngo kucyabire kiri kare na kare kibe niko cyaguma okurga hati omuntu okusiyebiro byona umuntu atarushwera owazirwe nawe adithe karugoko hati entama ruhanga yatu malaika rwakumaye kuyatwire entama ejo eyaji akwa mukama ino bushobozi gukora bicyako hati entama ejo Abrahamu akahwa emyaka rushanju mubutabeni ko bigamba akahwa bahwire emyaka rushanju twaturiye wa Adam atazowayo awa Ibrahim ogwe nubwo yafuna omwana akajya munaza kusadaka ki kuna kufuna ugo mwana akata kaziri amaziro bwire buringwa ataziri yajante mukama wanyamba wampo mwana ndi yakora kimwe cyona cyo rinsha nakwa kuriyo kumushara kuri kikurugo wawe ndiyakikora hatuyabira kiryaho yamara kumusha yagira ngo yaza kuya mu bwino mwana kayatandikire kukura abo kuba bakwita Ismaili duranga yija kaba yahiye yamakabo bubwira akaba Abraham atakabire Ibrahim akaba Abraham oba kolenda ganeyo ati akuyabi kuyizira yabo muki yazo mwinkiza yo Islam uyu akaba ine myaka 9 ariko uraguma kwisa kikombe arukuza umudine yo Islam ninga kuzombwikiriza akaba ine myaka 9 wamwencenga konga 9 obwe ranga kiza akaba yamuhire mu mwana uba kweta Ismaili aha mukazo bakweta Hajara ingashobora hagari rero ubwanyuma bwo kubasara omukazi wo mukuru wakata kazire omutono we yazire kuyazira omwana yamwetoha Ismaili hatkuyamazi obuyazo munkiriza bwo yo bwikiriza obuyatungo bwikiriza akaba ine myaka 9 seka ngarishira makanto ko wagira bakahindura amazina ubona namukazi ubona uyo mukazi omukuru bakandi bamwita Sarai ondijo bamwita Hagari Hagari niwe yizire akazara omwana omukuru umwana omukuru owa Abraham utkweta Ismaili no first born omucharo mwe
omukyaro muto bwanyuma omukyaro mukuru wakitakata kazire onja wanchengaho hati bwanyuma urahako yamazire kutunga ogwo omwana yakura kuyamazire kukura no kuzo munchiriza okuza kusharwa akata kashazurwe sharwe chisho mubiri gwe uranga yamuragira ngo asharwe ko yagire kusharwa akasharwa no mutabani oriyo mukuru izoba rumwe Abraham akasharwa izoba rumwe no mutabani bakweta Ismaili kandi Ismaili akasharwa we nishe Ismaili akaine myaka 13 arukora ki arukuza kusharwa na nishe Ismaili omukyaro mukuru atakazire ki atakazire obanja wanchenga okusharwa maraka okusharwa chisho mubiri akamana kugira ngo akabari Abraham aza katasazirwa ine chisho mubiri hatkuyamazire duranga yamugira ngo asharwe chisho muki nicyo basiramu twena bashija tukuragirwa koraki okusharwa wanchenga atubwanyuma kuyagire ogwo mwana uyabira ine bamara kukura yaje bakuzana baguna kutambura no mwana weye ranga yamugira ngo ishiri yamurotesa shiri ya gambire akazire yamugira ati twaro mwana wawe omunyamunegere Ismaili wazo mu kitabo cyo kutandika ishura ya 22 niho kiri kitabo cyo kutandika hati no tuwenda kutandikira kuriya ngo twaro mwana wawe omwe nyamunegere nasino yabe first born we yogo kandi atabandi nibatushobora ngo Ismaili na Isaka ngo Isaka niwe Ismaili niwe Isaka Isaka ryo kweye na Ismaili ryo kweye so mwana obagire kushara Qur'an tugambera ngo bakaza kushara umwana bakwetoha Ismaili hati na kurtu kugenda kuryo mu Bibuli batugira ngo ranga kagambera Ibrahim ngo twaro mwana wawe omwe nyamunegere hati kandi Isaka akiza yazarwa bwanyuma yebyo nabya yes nankogu yamazire kuko yamazire no kusharu no kuza kusharwa kusadwache Ismaili yazarwa bwanyuma hati tokabasa kugira kandi nabwo katuje ngo yabazara bakabara bangahi babiri hati no butine nyamunegere bakabuze nti ya mumukuru konka kajya ngo twaro mwana wawe omwe nyamunegere hati no mwana we yo mukuru kandi nakaba bakajombeka babiri akajombeka na Ismaili hati kuyamutwire kuza kumushara yaikawo mwanya gwibashiremu kiyagire kushara umwana isyo cyakora ki cyanga kushara kandi bakashitiyarize kiyagire kushara ati kushara cyayanga urire hati yahurira kandirga nkahi umuyiguru yabibaze kisiyo kachita kushara yahurira kandirga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yagira mwana yarebayo kuza kugira mwati akareba enta omwana yaba mutire haza hweki entama nejo eyibatabana ba Adamu ibabere ne bakaya ibaye kiranga yatwire ndo Allah yo yamushashwiremo akajigara yaje murongo uko bakubuza ngo umwijaro ko mwiguru ariye form zentama barizayo yantame yaburiro mu hekaro Allah wakajibika yagireta bwanyuma yagishashuramu ece kirungi wa Allah kandi namanya nabasa kubikire kintu iwe so aho naho ntuye aho kumanya ite cyawe naraba emyakenga nikiza kwisha ranga kikutebeka nsisi hata bwanyuma kuyagire kujabuti yasharentama yagati la ilaha illa Allah Allahu akbar yagishara umwana yakora
kuya nawe yarabasha rentama ati Allahu akbar walillahi walhamdu. So omwiguru malaika kijeri eri kushoma takbir Allahu akbar Allahu akbar. Ibrahim yajigaruka la ilaha illa Allah Allahu akbar. Ismail no yahendi ati Allahu akbar walillahi walhamdu. Hatta takbira yatandikiraho Shay joina abokuba ebyebi cyo joina kubishobora cyanje kirugeyo Allahu akbar Allah nchimanisa ki Allahu akbar ruhangano wamani ruhangano muhango numuhango abokuba mwana akajiba omushaka akajire kushara umwana kandi amarire koreki kumushara akakasheshira giro cha Allah cyaza kikakije kigezo so mukakana ndarebo kwikiriza tukugira ngo kikakiriye kigezo ekirajuru akana mugira ki namugezesa arebe ansa yagishika Ibrahim yagika yagishira yamuretera yakintike ekirabo cyeye mission egendo misho okwihowe abasilamu batandikana takbire ejo aterizo bantakbira yabo yabatandikana idizabo nanya natakbire tugishobore rugeyoje Allahu batamanya nti Allah ni muhango ubushobozi bweye then la ilaha illa Allah wallahu akbar chumansa akabana bakisango tine kikuhimbisirwa cyona okwiyaho wenka ekiraramibwe cyona okwiyaho wenka then Ismail shiyagarushiremo neyo Allahu akbar walillahi walhamdu shokandi ekigambo ekyo ko kugenda wakiteka kujeta alhamdulillah ninkwebaza abwe wankora so ateje wabanoza kushareje nicyo twana no gukiya yagambe wabanoza kushara banzorebe otakaba okarugaho kire muzi yabandi toine sente zo kushara toine ntama toine shotunjire hati wamanyo tkasto kushara kwa duhiya kuboniri wagwere ntama yakasimu wahendero gihira amuguha waza kugishara abakubano nda kwikiriza ingono nda kwikiriza kushara abo kwikiriza ine kwinyi okushara kwine bakama bako nabineho kandi nabako basanga kuba kuryibanja nabasakoresha itari haramu abo kuba bamba babineho nibo bakushara bakahereza nabo bakugabira kongata rochizo budo shango mugiga nawe ategeriza inente ziryawo nkamukaga nabategereze bamwe ngubamwe atogwa inwaye no mushambo shenjana kugambira we yagamba ono nakongerezaho kongira kigambo storage yashobora yo hamwe n'intangaza eta era nishaba mu world go kwari kutureba TV West shaba munonga Allah kuhereze eshijezo eshitukubasa hakubanyo yana ino storage ndeba ngo ninyendi yaho yantona kiya kubari nyenyi ngai nkurabaho oturo tino mwana wagaye myaka 99 yobu washizo no myaka yobukuru yobuzeyi mukama yakoma Allah yakomwano omurigecho Allah kajat almal wal banun zinat al hayat ad-dunya ngo abana na nesente nebyo kweshemeza byensi bakweleza sente kwiha abana bakwabana bakwimesente Allah indwe yagiye binga bibiri ni bitanu konka Allah no rishize syamuhire akakwata ari kimwe ka omurigecho Allah akamurotese ihare bashize yaje na yagambira omwana we yaje ati if almat umar nguya tata korechi bakozire ki mukamashiya iki yakuragira ahagwa ki yamugambire umwana kana kimanya nguba nabbi ebiroto byabo nibishira mbaburyo obutumwa kurgo wa Allah abarabiza mu kiroto takuza kuje direct tatnore kuturya utatiye cyeshina n'iki ninga Allah kuteresimu direct akuteresimu ati nayo namba ye shani wogiye no kujimpa aho naho nanyi nime kwenda kumugambira unganjira ko mugambira umuduwa nabyo kuyatushamisi so okuyamugisirengo korechi bakora jirire umwana uwarebo obwikiriza bwo mwana hamyaka mitwe atugambira 10 hati aberi izoba wamuje tinetera kadomura kari emirundi ebiri tata jino keretere
arecho kwega nto mwana ine kubana burikirizo omuzire we Allahu akbar wa kando Abrahamu omwana wa kabiri omukazi weye omukuru ari kuza kumuzara omukazi akayashe imyaka 10 omukazi akamuzara Abrahamu omwana wa kabiri ayine imyaka 50 omukazi nawe ayine imyaka omukazi akayine imyaka 50 Allahu akbar sonoro bugumisiriza ya fayine imyaka 50 na mushanju nanecho ntuyamwe cyo kwega oyire cha idi ogumisiriza Abrahamu kuyabira yine eligenda wamara imyaka 5 takazire nje utine mutima muke noberega nunu anamasikunga gahwire naam Allah so ogumwana kiyayikirize yamutwara ura Allah kugeza so kwa kuye ejesi yamuhire tarare kiraho Allah kajata tukasa yamugambira kizo yakora ki yajishikiriza Allah akamureka yagumizamu yatwara umwana hiyabeneza akora ki umusharra yatazge cyekeye Allah yakora ki yamureba Allah yakora ki yahunama ine point no okita oguranta atindarabe yamureka yahunama atugumizamu ngikwa hereza kana kato ngatnore urwizoro nyendo rabe mu otera mizagora ikoze kuriya hore kare mwa gati katakura kare mwa onhoya yakora ki kayamba nga Allah akamwezeze yakwata kisyo umwana kiyamutira yeta atata akamutira haragara arkoreba higuru hata no manya ndebe sahansi utakansasibwa hakubona ni utata wanyana wasakunsasibwa mwana jata atige yukora ki nshara koreshiza rangashiya kora ki ciyakora jira Allah nabireba yahunama tiyagira ta atashiro cyakora ki cyashirira yakwate etsiya kimutekaho nandi yo kirigeze cyo kare wakore ebyo nimutikore yangu warabireho otagire na hare atitera makashani kuno janti Allah taramuhire ntama yo kushara hine aine imani yo kushiza mukama okara umwana Allah akbar ningira edini twene ka turemira official iyo message kutangara akakana kwate kisyecho yakimuteka maraka yashara Allah rukuraki yo kuza umuntu kuza kumuhereza shigezo akahika a last point yo kusharaho ki umutumwana ukimayisa akatestinga kwiciriza bwe yabo testinga yamuhebigezo okikagize cyashembereyo ari kuza kumuyeho ki amaraka Allah aha last point ejo no yakwatire ekisiyo kikabura kora ki kikabura kushara akareba atamara ganga guhari kyarebe cyayanga kikabasika shina kitazeje meni waza kushara utaje cyawe nga Ibrahim kuya kitariziye akachitazya ahubwo ikintu gaci yafunire ubutakiriza ikiroto Ibrahim akagira bati yashizuta hariya kiyagiye kukizuguta cyatema ibare yatikamukabiri akagita kachina amazi kushara maraka cyatema ibare ati chikabasika no yachigaro cyayanga no mugunu gwacho kaguru muhango guri kempangu atakwetegereza byo bintu iwe niwe takumanya miracle za Allah echo kurebera he cyanguhi noje no shaba Allah kwa sente ate kibuzo kirinti nazeta directors kwa ninga nazira bzakintu ate joncho bakweta miracle ninga mani ga mukama so na Adamu entame yasazire ekabitebekanisiibwe okumara emyaka rushanju erinzire ekyo karakirabeho Allah kana amanya ebiryabeho arinzire obwire jasi barakallahu fikum so nicyo twubantu tusomesa abantu harimo ibintu bingahi bishatu omuntu iyo byoshobora kuba nomanya twine kibakweta kadari okushikira kadari okugera kwa Allah tinene cyo barikweta adhabu bunerezo ibiheneso tinene cyo bakweta fitnati cyo barikweta ebikimu ebigizo byona bikabire mu kintu kimwe ekyo nibyawukana okani byenako kushana nibyenda kushana konka kadari yo eriyo kwayo
na adhabu eliyo kwayo na fitnati nacho kiriyo kwayo hati ogogu Ibrahimu ayane tugambira ngo yasingwa kugezesibwa kukaba kuryo kugezoha kikaba kirye kigezo konke bukirye kigezo Allah tabaraka wa taala kachimutebekanisiza ngo akimugezese kaba ko akubika entamiriya kujibika emyaka rushanju so arumna necho kwega nti ekintu kitaka kwikaho okashasha kokoro konka kwikaririye kujya nti mukama iwe nkakora kumpisyari yeki mukama nane nakugezesa arebo kwikiriza kwawe no kumaririra kwawe kwemikuta so nawe waro cyo kwega cyangwa muno Ibrahim akagezesibwa kumare myaka 8 na akago mwana Ismaili akamukufuna ine myaka 8 na mukaga cyana mukaga nubwo muzaru kumuzaru ugo mcharo bakwita Sarai Amina ngogu Hagar Hajar owa kabiri yo mukazi weyi yamufuna ikuzire aine myaka 10 warangune bigezo bya maniwe sana rabiro mbintu bingi kwika kufuna omwana kandi mukama yakwambera bamufunire hizja ekiragiro kandi muheyo kandi kuyabira kiri naho ububwire Sarai yafu omukirako yagire kufundura abandi bana kushwera mukazi w'abantu bita Ketura kuzara abana abandi kandi akiza yazara muzaya kazara amyaka yabuko so kwe wamasiko naho ari mucyo kwega bikabe bigezo byamani so nekigezo ide gitsemere kuba ntikuza mununga abasiramu ko yimuri no bawasingure bigezo kandi usabe Allah tabaraka wa taala ni kushaba omwaka ogu ide ndije kuza kuhika nanyo nteko muri yabo kuza kushara ikinyamisho onteko mbagiga onteko mubagabi na nyongabere Allah nakikuheresha tugitirana neki nti okushara twakorera no kwarugire hona so nene kinanyenda mu kinayegamu ntaba bakonga bana adithe bakagishoma kubi nti bala tugira option so tokabire no hongo mwana arone linjire busoga muri n'abantu abakusaba omwana wo kubanza ariyo tradition zikora ndomwana wo kubanza bine kumuhonga ati bo tubaramanyire bono bakwene besibari yecho nta Abraham akatwara umwana wo kubanza tubakukimanya ngo akiyashe yashare bateka wikindi shumire kimwe abo kwandesha zirone zitwirusia umushomogo ni murungi kandi kabire n'ugwendo bwire bwabo bakaje ntinje jaburabura just yo ngeze ko yesia ntwe natumanye emigasho yaduha nacho tikigitiro mu kikirebe emigasho yo neya abwencho umuntu ashemera kuba nashara nafuna mucyo mukushara twareba nti wine kushara enyamishwa mukama takwenda oshagama takwenda nyama yawe iwe no kifuna mu kisheyi uzaye omegasho ni myinji konka aha bwesho ngayakire nziza kureba yo okurugirira Qur'an yo turabanze nayo yo netugambira ki ngo ayo kutwashuma umukubanza harimo umugasho ahabwa kintu saraje duhiya ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala icyo kubanza nutwega mu okutina mukama nyamuhanga witu ogo wakwikiriza ngo yakora ki nuwo yakwanga undije nayanga tata sindiza ngiti zo kushisha batyo kandi ne binja barayanga Allah kagira nti ntunoha arukwenda kora Allah subhanahu wa ta'ala uruhora fayudha'ifuhu lahu ad'afan kathira amuhereze mu birungi byinji amutayimuzinjire mu birundi myinji Allah nabuzecho yuwaboriwe niwo guwikiriza kora ki kushara wakashara abwoha Allah subhanahu wa ta'ala ikintu cyo kubanza icyo omuntu araze kushara cyakora ki icyakuza kufunamo icya kabiri no kwijuka nabina Ibrahim alayhi salam abasheshe yacu shobora sheshe agamba ako tware na origin ya nashumisa yona tware ban connected harchi ari Ibrahim alayhi salam na nomtawanweye obakweta Ismail so what is shere uko jajja wabikiriza ishenkuru wabikiriza omadini gona tikumanya ugireho zire dine zinde za ezikazi no bucheka
wambaze tabata ezezo wazikingiye kutureba yo zenyine aza no shokagire ko wagireyo kora wagireyo giro ugaruka mu Busilamu utoresha hade ndijo wagireyo kongeze dine zitukumanya ezikwikiriza mu baruhanga agatone watubuze wagira ati no wahangire siniguru ne ruhanga takaza kugira ngo jajja bicha yambuzi tarakigambira noha so ezikumanyisane n'abakristo abakristo abasilamu abaroko nkomwe so abo nubakora ki nubo bakwikiriza Ibrahim n'umushikiro wachi twakirishe hirede kwakanaho ati cyakwa n'ikindi Ibrahim gukiyamazire ku shire kumuragira rwanga kuyamaragira ingwanzi twari umwana we kumushara ahine bigambo byamugambi nibyo birashe akamugira ngo twari umwana wawe umunyamunegeri oriri kuyawushire yife yamujya niza kuhere kuya ku mwana wa Ismaili kuyamuje kuyamaze kuruga bamara kumuhereza entama akamugambira ibigambo ibi ati nindyakanye soruzaro rwawe bwanyuma yaho nje shirishwa kishobora kuyahereza yazara abana kache nsa Jesus na Ismaili ndyakanye soruzaro rwe kandi ndarwanisa nabazugo bari mu Rwanda birwe bigambo bihandikirwa Allah akbar ndyakanye soruzaro rwe ruraba rwinji nko mushenyi ankenyonyozi Abraham ogumwana Ismaili na Ibrahim yagira ngo ruzaro rwawe ruryaba rwinji kandi bakanye nabana bangahe babiri bongo bobwire akato na nogo mu wancenga hati an yakugira ngo ryamara ngo ruzaro rweye orwoha Ismaili ryaba nkentureje range muno wancenga yagaruka yagambira Ibrahim kandi umugisha ndiyahereza umugisha abarukushabira umugisha ndahereza umugisha abarukushabira umugisha kandi ndyacena abarukukena Nebigambo byinji byakozera Ibrahim bakamubwira kutunguka kugigahara kubaje so nishenshari nachobora ko kushara no botakora rose n'ubwiga mwene bwatandikiraho so ni yeri yeduwa yakanyisa omigisha yawe so ko kushara ufune migisha no ufune migisha minja ruhanga tuwabo ko tuwashara bwawe washara bwawe so ko kusharoku tukujya no kwenda ngo tushare tugabe nyama ngo baturebe kutwinde ki kutwinde sedi tutwenda ngo tukujya no kushara ngo turi abasalamu arhona n'iki turi kurondayo emigisha nari n'iki tukurondayo kikumanyisa hata kare kankagambiro go mukazari yokwe arkwenda kuza wajya bya byambuzi ngo abanza amuherezo ruzaro hata cyunomanya ngo yokwe ukashare kinyamishwa ahabwa mukama ruhanga uruhanga nabasa kusumurra uzara abana ngaba Ismaili kushabira hedwa she yatugiranye bakamuhasho warenze nti ari kushabira ndiyamongera so wakora nkecha Ibrahim ninga lecha man no bano yengere migisha yawe Allahu akbar so wakiri muno kishobora she kuma isabata abata kuza kushara nebizu byinji kugira mu shomogo so ekindi omigasho abwachi tusaradu hiyeji ekindi shukuru lillahi subhanahu wa ta'ala no kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okumwebaza iwe yakwereza ebintu ebyona yabikwereza nomanya anagira nti wa inta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ngutwaza kubare biconcho mukamanya muhange byakwiro mu magarage gensi to kubasa kubimarayo tabasa kushashoroka hino muwagizira ati mushi nyundi umuro atine kinyine atinya nejo Allah akaina minda yonka ya mubiri no yayino magarage ne swanta jine konka kyangabiro kwebaza Allah ta mwebaza mpireki kiya jenzire yaterekanza rwiza ukora ki kunabaho kiya bena naba obwana bwije emyende baje wena bwije bwagitwara bwagirusya nebiyabirayine Allah yamwereka unaza kora ki kubimwiyaho yagira ati atona bangambira kwebaza ruhanga nayanga na ruhanga nakina nasigaza nakuwa gatwara so wota mwebarize
nebyo ine naza koraki naza kubikwiyeho ata ino muntu akugira nti turyombere bogaraba na amashome bajya nti nyowe nkore ki ti nyine na 10 abana baze batayishomero konkaye wakusima mukama ya muhira babana bari na janti barakorashi ari nashaba cece sente kubura konkaye wante aine migisha y'abana bakonkaye na ine sente atine bere mbona we yahuro kushabecho nana kureba mu magezi wagamba ino mushijo mu akateresimu akatera mushijo majati atseka imwe kamwe simere kamwina mashemererwa akagura bwana bakuzana mu nzu kwiruka ati ugenda kuriya ariko buriya haka pshiyatira ati mwenga mwesimye nkandi nenki yati itwe kunuya ntuhangarira nko mu kituru pshebuze numanyisaki myatseka ati nyewe nyine sente nyine motoka ziri haruguru zikora sente ati nyine businesses ati konka Allah kanyima mwana Allah ati nyonyi n'abakazaba babiri ati kanyima wo kwantu takuzara na atasana wakangaye no wakabiri ruzare yanje ati ruzare kozireki eyanjire ati ningumaho nzo munju ngamba mucarambuza ati nyuhure ati yuhura omusha ngada kwenda no kurya buyese turyaho munju tora tukozire tukurebana ati mwitu tuhangarira nkahi omukituru so yuwabaro otakwebaza Allah ahabwish choncho ekyabane kyakwire unahura kujya ati wakaterwe nko bandatera kikopo wagambira umwana wawe kigambe echo kana kigambo cyo muziri niyo no kimanya so twebaze Allah turukora ki turukumuhereza turukwehayo tukashiriza ecyo yakora ki ecyo yaturagira ecyaki ecyo kushara just takanyamisha ke mutwaraga 20 twakirisha yembuste mutwara 20 hati na hati aroha abandi abakutereba TV aroha bukushanga umuntu nayanga kushara nkana yaza yuno mureba ngo yayanga nkana konke bintu abigize ki abyine omumazimazi marusache yite tukozere tokwikizibwa kushara ikintu cyo yibere icyo yibere okwiba no mushango hata binji bine bintu bibiri yo haram atakushimana no kushimanya ari kushimanya konki utokushimanya no tananga no mugiga kata kushara konki byayine nawe nakimanya mutima ibikuraba mu uzoshange nkabagiga binjira bagakuzamaka akona manya sente hazi hire bachenga mushango musiramu takwenda kusankaye maka konka inete 10 ombanga ine musente amataka ine mingi konga ko kuza ku muchondozo shanga na horaro aine roni aine zakafuna kandi ziri haram takwenda kuzanga bugiga hakubuye hata kujya ati nyumbwene nibyanje nkanye mwentu kugambira ngo sente ruzizo kuza kushara nente yo kuza kushara ebanzo yebuze eriyo muhando kugizireki ogurugwe ranga nagusima kara nagusima ohinjira umwana gwawe otunje ohinje otemere bituke byawe amatungo n'amatungo gawe ranga nwagizireki tigari mu bwa haramu ekikuzibira kuhereza ruhanga embuzejo akongera mu gishari abintu byawe niki kandi ko kushara mukama ayeresa ebintu byawe byongera mu mugisha abikoma kuba arore yakugira nti nine motoka zinga ya muhanda kiri cyo kishobora agenti kansare kuzisara kushara osharo muringo ogo kutina ruhanga kujya ko kugira nti kanshare eshaga meje ngishuke motoka etakatunga butandwa muhanda ati ono washara motoka ati ono butashara ruhanga konka washara bajanti mukama abwe emotoka yompire na sadaka jembuzi ojinkumira muhanda nekindi arohaba bikore baranga katuzibira obusiramu n'ubuturazino butuzibira kushara ikintu cyo nekiro akaki akamogo kamaka kona akamogo karo nenige shatwire ki okutu hata baba jaja bobine zabo bobine specific ezisazire wamaki zine maka zistane ziya baragire ngo bateke adeke to kugishara cyo kugira ntire tembuzi etine kibara shona kandi yabesazira ko kutu no kimanya ngo tuba kugishara nabo nabate bakugenda tuba kugishara
ninka waba mwishi wararebere batwara yempunu baza no baza kushara nk'ibintu byawe by'ukushara ibintu byawe byo buhangwa tebakashara mpunu niwe tiba kugenda Oye, akaba bekum. So children turebe migasho yekiri ninga. Mugasho katongere heki nacho nyikuru munonga. Musaadatu al-fuqara wal-muhtajin wat-taqwa ebintu ebi nebikora munongo munshonga ateze nzezo kuchenge kwa munonga habantu. Nshonga habwa kintu shara musaadatu al-fuqara al-muhtajin. Nokuyambaho abantu ranga ko sikigamba al-fuqara'u konkanye munchirize nkoza muntu mwetavu wal muhtajin umuntu achi arukweta gurukora ngo namuhe akakiro kenyama nakoraki nakushemererwa so abamutwina abantu bamwe al-fuqara nogwatine kintu cyona tine cyayine kandi miskini nogwaine konke byayine tibikorachi tibikumara hatwaza twena abantu kuturiyo magaraga agency turuba miskini ko tina ine kintu cy'umumara ataro oya kura ngo ayine motoka ayine za karuna makumyanga hi nakora kongera hizindi uzakushanga yashire no myaka 8 akirona arwana akira kiyasigazayo amna barra shahiza sigarayo kungana akora ki nayongera so twena turi ba miskini la twena tuyitagaho Allah subhanahu wa ta'ala so kunkana yenda ba miskini itwa bitukureba o kusingaho niwene amagazi kagiye kuriye hatigateka o gukora ki o kusingaho yo washara enyamishwa washarente washarembuzi o kigenderwa neki kimwe cya kashatu ne cyawe enju yawe nkiwe nabana bawe abomuka takaje tabwa akuje nashara Allah niwe bambite nargiho kandi hereze kandi sadake ngaha noza kwa wakoresha obi niyo banzo koreki orgiho yawe banzo yo poshine yawe akwa ni washara then kimwe cya kashate kindi ne cyabana yibazi baba kuri arubajo takaje ta kambatera ka hompuri ijota nina bajya kwa basiramu oto ukahurira ka homo umusafuri Notirekamba hereza kahone baza kumpurra icyo busanzwe cyukora kitwikirizibwa uye wafuna banayibaze bakora ki bahereze kimwe cya kashatu ne cyabo then kimwe cya kashatu kindi ne cya bari abitwagambaho al-muhtajin no byakubatari hihiniwe konkano manyante naka ari umucyara cyane angeji kante kakanyama mu kaveraka bakora ki bakamutware naza kushemerwa munonga naza kwakiriza ombemwe ahagwaje dhihane koraki irizo twine abantu inyama mbasira kutara ya mente za fusente abasonje ngwinde nisa kuri inyama nyingi basharente nyingi yunojana baba kuzigura yutu watekayo washangente emente kemtwaro nkebiri ziriya umfamo ngozo nezaki ngozo nezo kushara yidi yunojana ho waziguzire abo bakamanya ikigenderwa cyo kurisa bo bamwe ushaka batari no mwihanga bari irijantu cyo tugeze batake bono bagenda kuri bagura agira ati ideji nyenda ngure ente bibiri bone bekora mu nebigombe tugure ente bibiri bono baza bagura yaweje emwe bagesharaho wabo hate zine bazugura bagete muzitware ngahi omwenye kuno kumuhereza abantu abetavu akono batureba bakwetenga nanakare kanka mariyo ejije nyama iwa kutureba nishimana ruwasa kuba tugabini y'abasiramu nga igipoint inaza kuzaho ne yatwene musiramu obato musiramu noza kufunanya mejo biidhnillah tiya basiramu twenga ne yabantu twena banayibazi bona ina basiramu wawe rangati yakwereza portion y'abana yibazi so natara musiramu nuza koraki utakaza kujya muziki tokarona abasiramu bonka no nuza ko wakoresha bi baganta izoba nari y'abasiramu ni y'abasiramu konkitwe ne abasiramu ubusiramu katshomesa kwereza ki buryo omwe wena obane idil fitri obane nadha hajenerwa niki hari go musiramu atakwebasa nutuya tumushemeze
abagiga tukushemererwa twenka ido umusilamu tufoyo munonga ahanshonga zabatahi bita abasilamu nje kurebera umusilamu na atakara umusilamu tahiwe yo muhanda tamuhire salamu ntwekunda so ndaba twenda oliya karabatine nabashemererwe kandi yakutera tkonka kanisha wenke chebiri chibi nkashangwata wo kine kora ki cyumuhereze nkayizebere omushemeze tarakwebwa oyira okushima kwa Allah utarutakora ki tarakwebwa twekibishe abantu obusiramu tukushomesa ndabanga izebere nagati zitazingiri izoba nije akwaru izoba rumweshe obunabugana abasiramu bakabahereze inti yabo bakuza kugitwara muzigiti ngo bahereza abandi bantu barye kubamanyire ngo aruha batari basalamu tebagishereka bakajibuka mugando mu muhanda nabashanga neshi ngumanya ngo batari basalamu ngubona bateba gitegerizo nabuza shima abasalamu tumwa kubintu mwibagire yanyu kanja ngo gine yabo mpana buriyo twati tumaza ngo musheke kiyagamba abantu abanji tubakugira ki tubakushenge namangu nitwe kabasalamu batsindikire ente yitamu zikitugwitu ntuza kujefu ngaja tupana ejinente yabande nyama yabantu bona kulishanduka nabo nango kino mbibure nacho ngo muriye munywe muhereze mushemererwe muriye nabatahi banyu muhimbisero hanga mukubairisa mukubagabira ati we kora utagabirire muranwa utaganuza kwerezoha ukazo munju yawe mukacinga ateje ngo nigidi ejo yidi nebe fire mukaheza kuri yo kabegura bakagenda kuzana n'abandi ejo yidi ejo nebe fire akongereraho na sheshu bagamba Allah sasa la kajanti yaumul akri wa shurub ngori izobere nizo bari yo kunywa nari yaki nene ryo kunywa biri kugira wowe nakaduka kawariye jinda ohebyo kunywa koreki ubanzo shemerwe deni byasigaza koreki kubere yabyanyima so tokujije kusiba tokujije kusiba rizobere ngo hata noreba hata menesha shora ezasho ngaza uzono kwenda koreta izobere tukoraki yaumul akili wa shurubi omumwizoberi ndukendera naka mtumisa program ndakile tumwana witu tanmiyatu taqwa wal ikhlas fil qulubi okumanyangu izoberi nireza kuongera abamwe nireza kubongeramo okutina Allah kandi abamwe nirabasa kuongera omukumujemera akuba ahizoberi hamwe nibakira kugenda kuza kujaguza kunga bashaguruzo muri haramu bintu bitayikire bintu bitachire argaje ta yari yabarnanke jom charokwe atireka ngendo mutawuni nyanza kuchakara nze kuchakara yakayo genta babatebeka nise bidongo donga hiyaza harmu marwa bamtera yechupa ngani bari aidi anga mtahi wanje noza kokanu wakwata chai iyo mukaru wateka mumunyu kuri wajinywero tyo wota kuza kurabaho so ikhlasu eje yitwino metmayitu ukumarira wallahi chikunto gakigambo kumarira nekintu changu okumarira naza kumarira naza gukora ki naza kushara ahabwoha Allah subhanahu wa ta'ala nuwa komaho ejana kamugambira kahamba noza kubogineho 90% 90% ijana za kubakozire ki ojine so abantu abo mwikireze turye tunywe twebaze Allah subhanahu wa ta'ala kuma bana bawe batakaza muriki omura haram niwe kenini we kume udakaza nkahi omura haram zahaka spending a time na nabantu bawe bakorebeho turahamwe baturikize abantu kushanga bamwe tura ma offices gitu kunga kiraka ma office twazikinga tusitama haka omwana wa umbuze utkonka shi nibitambara bitokwe mwikiro mwamara ku nibitambara bita hata mukiro mbere mutu mukuzaganira nango kunku mwazi yaho mwamara kwikacha mshana kanyu muzaka TV kanyu muza TV West murebe kitirumba haraba kugenda kutambara kuriya mukaza kushisha mugakoza amagoragara abahereza ubujurizi ngumukazamo umukibara cyanankeji mwanyomarwa ngaha sheni nje busiramu tubukwishiza kunyomarwa tukiri kwikikiriza kandi mazimazima ndiba kire karon katwaho nite
konkara ibinanyenda gamba ko ibintu bibiri birebire kandi mbirebire tingamba kintu kintu ndo buzuruzi arho woba abantu abakuzaza embuzi zabo na rente haza birgebiremo arho unashanjire ngwaye nekirema cyembuzi kikakire cyembuzi cyane nekirema kirya kitaka cyora nguraza kushibaga yidi unaza kushara yidi ninga kuzaza embuzi nenkazi kandi neshisha haze bonire mwajirebere wiwe ijere indakamogo ikitinga jireba njo nanyenda gamba ari iki mwene shinyabiri en part mwene nkazi kandi part mwene chi neshisha mazi makuno gishara no washare chawe mbweni washare mpaya inga washare nkazi abukeze zuruho nazirebereho nanego wekimuga cyo ugenda akachora cyona cyakura ngwa idavha niza kuchirebe cyo ndashare washare kirema cyenyini atumanyeka zarwe gendemo kanachora kanze inko yazirwetyo kandi njorireje konkanye nda kugishara mazima to kukizibwa kushara nukira kibonire kine bisharuje bita nyenda ngambire munyi no mustudio kasumu mazima embuzi enkazi kandi ryenshi ya nebe bonire munonga ni mpango nene rebekaje hati kora general byo kurebekaje okay baburi umugo umugo burumu enkazi kandi neshisha na nembuzi yaza ningente yazarwa kigishiki ekirema nacyo tikwisirwa kora kino cyakwa kine myaka ebirejo imbere bitwagamba ko byona nente ne myaka mwembuze ine mwaka gumwe entame ine myeze mukaga ngo mwaka konka kibonire konka kugira ngo atinda akwe kazarwe ryenshisha kandi ryenkazi nebuzabuza ejo kirigego Isilamu tagisara ejobo kijibike ngo izo girwe ruko urwawo rundi ungato kujibagera izoba irya idava tukuza mu kahumuro akoga ekikanchi buze twarwo mu kahumuro akwanda bakama bitu barino batwetaga rukomu oko kuyaho burango buce then kuturaho toki neshina nyenda tukarefaringe aliyo ko nawengere kukishobora kandi ngakimanye so otakarugaho katwaza twarwo mu kahumuro kuturagaruke niho turatandikira The National Matters Choral Festival 2026 is here. Watch and witness one of the most beautiful celebrations of faith as we honor the courage, sacrifice, and obedience of the Uganda Martyrs at the National Matters Choral Festival 2026. Don't miss the glitz and glamour as Uganda's most melodious Catholic and Anglican choirs come together on one stage to proclaim faith over fear. Send us a video of your choir singing a hymn on WhatsApp at 0776 877 528. Include your choir's name, church, and diocese. The best submissions will be selected, featured, and awarded live across all Vision Group TV channels. The National Matters Choral Festival 2026 is sponsored by Uganda Christian University, Pepsi, and Equity Bank. Organized by Vision Group. Bigger, bolder, and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Nokimanya ngwendwara yokushanyarara ninga shi stroke
okuhendeka amagufa omugongo nibumwe aha busasi oburi kuteganisa abantu bingi abo turi kutura nabo omu kyanga kyaitu. Ahabwa enshonga egyo Radio West TV West tukwatanise na Physiotherapy Clinic nitumanyisa abarwaire n'abajanjabi b'abantu abaine oburwaire obwo bwa stroke, obuhendeki bw'amagufa, amaraka, omugongo hamwe n'abaana batakukuraje ngu nihija kubaho obujanjabi bwa busha, free screening n'okuhumurizibwa ah'irwariro rya Physiotherapy ebiri 12 kwa mukaaga omwaka ogu aha Boma Plot 25/27 Abdara Rubwama Road hei na University okuragura nukwija kutarika shahi naza kasheshe okusiyesha 11 z'omwabazi nihija kuba hariho no kuhumuriza abantu abo bona abine oburemezi bwo kushanyara okuhendeka n'abashemezi kwenda kumenya biri kukiraho tera noti 784 nkagani ninga noti 783 ebi byonna nibikureterwa Physiotherapy Clinic bakwatanise na TV West hamwe na Radio West. Kureka yo mtayi wito mukarango wako kandi sheyongera kushoma ninga kumanya ninga kufuguka omu Idi Adhuha wokuba tukimanya je celebrating konkolya nasakuruga kuri agent kastani Idi nishabutosha konka kirimu amakuru mingi munonga akakutwagareba omushazirizi twabanza musho she twirukana nobwire na nyenda tugambe okache turebe uko ideji twakira nteri eri option teri comparison wo inishe wo tine mukama naeza ko bushoborezi kora funoti oshare she yaro eriesho mise kujya ntideji einebiro bishatu nti wo tabase kushara today aizoberi okine yijo balyanyencha kare na neri kurata so twarugo muri ebiro idinki batwagisibura ntwenda kureba intaniso she tshobora intaniso ya Idi Adhuha na Idi Fitiri mu dakika nce munonga tukoneho dentore kikurataho. Naam. Entaniso eroho ahagati ya Idi ibiri hati yuwatkurikize teka ho boundary agataho za kwereza ekinkoreza neki ekyo kubanza Idi Fitiri neberuho twamara kusiba okwezi okwa Ramazani ekyo wachenga ekya kabiri side ya Adhuha eji nesarwa baza kora hijja wahura tabat bazankahi baza maka yomanyangu hata baza kurgayo ahizo beru kushemba yo erizone atkwaza kuriya ado erizone biri 10 yo ku 12 hakarenderiye yachi ey'Obusiramu itaba abakubarokoze kwa higuroko hatkwasiye biri 10 kwizira ukara beciro no kushangaho kwa no kureba kuri nko bironki 10 so atirizo ne biri 10 irizo abantu ngo baraze kushara nabo nyato babashazira ko abantu basara bukirikane so Idil Fitri neija twamara kusiba kwezi okwa Ramazani then Eid al-Adha neija baza kora hijja bakashara nachi nana ebinyamishwa then omuryecho Eid al-Fitri niyo Eid ey'Abasilamu eyiba kushara al-Fitri yes twatusiburuka then Adha neyo korachi neyo kushara ebinyamishwa so wareba difference jeruho area yo ekwataganira na mnonge byakusiba ejeji neyo kushara Eid al-Fitri nutuhereza emere twa royanti twa otakasire ubanzohereza zakatul fitri tokuza kuleta mbuzi tokuza kuleta nyama neye byo kurya
iriya zakatul fitri nebyo kurya niyo kusibura byo kurya then Eid iba kweta ngo adha neyemboga kanjigambe ndio niyinyama abakwa no kushara ni ati unawo ine byenyanja byawe cyane kirongeshe cyarugayoje kandi washobora ikiba kuba ine bintu babuza kongana njya wachayoje then twatira ariyeje iyo ideji okushara nshara twaruga kusara aho kwara kujya kanshara nyamisho yanjeji naruga kusara pikeni inteka tukurya tukuza kushemera icyo nkiramurwa kita hati okushara waba otakasire wageze ukagishara mutakargira muzigiti ijyo neba eri enyama yo kurya nko kwa kugenda katshara kabuze tukore ki tukore nkakika yese kugira ati reka tushare uno washara nkiyo ati no difference omuriye differences to antoronda hariya zakatul fitri ntujihereza tutakasire wamara kusara neya wanka sadaka kezindi so hati difference erho ari zaka iyo ntubanza twasara hadi den tubona gukora ki kushara washara nyamisha utakasire eswale ya idi ni watan hobo kubarwa nkaki nka sadaka nkeyi wakoresha utoshi wakoresha ikicha burijo so okushara ebinyamishwa ntubishara twamazire kusara salatu al-eid ukongera ryecho twaba ntuza Eid al-Adha na Eid al-Fitr ko kuba wareba imamu yaje Allahu akbar twaza kusara otakahirize zakat al-Fitr yeri yekisibo bya kora zhereze izino watugabera bugaba no utafuza mubahereza mbagabira bari abantu kandi atenjiji nayo ko kucera kwaje aha to buri akastanga bazana natwara ibyo kurya narya hato kwakwata ati nato kacera no ushara embuzi nabone ko washarira abantu hato ko njije mutubanza twasara turamare kusara tugende tujeje kana na mukasheshe no kurya ekikabire kirucurungi ogendo tagizireke kandi eriya nogenda wali twara kubya yakana mbaga mishe munda chikanki 5 twatira arafashe ya hamada shobora arafa tugende twinukira takaje na tachikwasiro arafa nizoba tizina kariya uri okumanya arafati atantu era tugambe izoba barafati takagira kutagamba nkimo abantu wabana tugamba izoba ere bakoze I don't know tukweta mande nizoba kukalizira nizina ryo muntu so arafeji nizoba wallahi umbukuru wa arafa nyinato bifurukiriza konkana wa bifurukiriza nyinat kumanyise ebikora biriho mudashikanceshe ecyo kubanza nizoba Allah subhanahu wa ta'ala obiya yuza edini yitweje y'Islam surat al-Maida Allah kajiranti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ngwizoberi na yuze edini yanyu yachi y'Islam taro konjeramu taro kucendezamu ebyabire bitakwetagisa mbakora ki bakabyihamu enyuma bakabanya nto mukazi yaba ariyo mfumbo akashambana bamucengira no munju batamwe cyo kuri batamwe cyo kunywa mpaka akozireki mpaka afiri bakagenda hati tekere ndiza basagumera bakora ki barihinduramu yo mbagirangu umushambani yari umfumba mutera amabare bamwite ino waraho de bisire ngento barum bagira nto umushuma bamutemaho umukono batemereho bangahe aha so alamatega garumu konkagamwe gasimurwa magamo gakora ki gagoma tuna ebinaganda tutakucyanga bekaragamu just nakwiriza ki example kandi nibitambara na kino mirembe so anandi agament izoberi ya arafa eriberi ya nyomwazyo bebiriye bero mwenda byo ku12 oku12 makwetatu hijja so yunye Allah subhanahu wa ta'ala nabwo yizidi ni y'Islam yaje wa atmamtu alaykum ni'mati najiteka mwe biconco byanje obgiga
irimu ebyo kwenda umakagira nkashomesaho umwe namjanti buri kintu cyo kwenda cyona kiri mu dini y'Obusiramu namazima ore yangira ata arekaniwe atati mwe of doctor buri muntu oshobora mu doctor namjanti omuntu watushomise niwe doctor wo kubanza Nabi Muhammad sallallahu alaihi yashomise ba doctors bona jet aha kare mwenu science mwenu yonera mu Qur'ani namjanti science yonera mu ki mu Qur'ani na wiraka surat al-fil omujuga akashoma sura ibakweta surat al-fil ya korenyuni izikurwa na higura za drone izukureba nta azri muntaro akagira ata alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ntumukureba aho yakozire ababire bine bakamabenju zamani alam tara kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil januina indam arsala alayhim tayran ababil ngwa akabasindikira obunyonyi muzunki yashomere hati chikumanyisa nimbasa kora ikintu kizo mwanya tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijin bukubatambikira ovare bukurgankahi omuyigurum omurro akijana kabare kakarekura rizoba mu ntaro rene bija enyera baho erekora za bomu erekora za bomu zitere etawuni yana zikoraki zijimaro na nekindi na research nereka nto umuntu ari kusiba nabayetangire ndwara nyamwinji mu so obotabushaho indusha Allah kajanti sumu tasihu musibe mukire unubusa ejuru Qur'an yona yanti wa atmamtu alaykum ni'mat burcint chone cyo kwenda kire mu Qur'an necha magazi ga ushura kateka hoga kirinkahi umdini y'Obusiramu then yagira nti waraditu lakumul islam dina nabasimire dini y'Obusiramu okuba niyo yabachi edini yanyu akira indete mwana witu nkaji hadith najire kayo nimba nakoresho bika nimba nindeba nimba tunakora kurunji Nabi sallallahu alaihi barumwe bakambuza ahacho kusibizo bari harafu iyo kusiba mukabiyankai ikisibo kanosha mu Qur'ani tarumu aya iri kuragira abantu ngo basibe biri kumebe yowo jino ijo jimpe kungata kozireki terumu kwi abachi ntusiba izo beryo ninga eberebyo abo kugira ngo omwiru wa mukama ruhanga yakoramu ekirungi omberebe bingahe 10 echayido chihireho mwene atsembiza ko yasigara kamwende ebyo echaje 10 nechayidi akakorra makarunji kamwe Allah takubana embereza kumuhereza na mutini zoba neri narimo ate kangambire eyo biro 10 bitubituru nibisinga na ramanzani ya 30 ya 30 Ramadhan tukujimanya nti ni pabu nonga konke birebi 10 bemisinga ki akwa nabita kubiha ajya mutino mwiru wa mukama ruhanga arukora ngutari yomozoba gandi omwira giya kubasa korra mwe birungi okusinga biro 10 munate Ramadhan leta akora ki utaka so program nakale kakashembe agira nti omuntu asibere ahizoberi ya araferi ya nyumwazyo erutsibere Allah يكفر سنة الماضية والباقي والله na musasira ebibi ebyakozero mwako guhwire no gukurataho kana kugira ngo shisha kugira ngo bakusasira gukurataho utakaja usaka jamba ngo batusasira gukurataho sakashisha mukore cyane mbere barakabaye kumushe indesha zacu risomushomo gutaki nebintu binje byo kugambaho kokabwembera yakire kandi ujukenti emikoro yone yo kusara ntyo kwantu gikwata butunu aha TV West so iwali yoko weno wano enda kumayibe ku farms giteye 5 iwo takaruga TV West ntyo kwantu yongera covering abramo n'abanyamakuru bitu bayikireyo kana twaruga turasare hona ntyo kwantu live and clear shey umbigambo bice na nyenda osibure na shey asibure tuze kusara alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam abiru wa mukama kandi abaryokwe bagenzi bitu abakutureba TV Westage kandi
n'aba management ba TV West tubasima kandi tubashaba ruhanga abatwumiriye ahubwo mutereza n'imutwora ntibisima munonga n'abantu abariyo kwisingiro abariye kabuyanda ariyo mwene abantu abakutureba hariyona nishaba ruhanga abatwere mu businge amina shey zayifasibura mu bigambo bibiri mudakikemo amazina ninye irashite barari impiro amazi ko banyisere nga nishira kuri nyeta bahita mugarura zaifa kavyemera kandi ugo mushijari yari bajogo bayidano retu ringaba kushana ebo jara birika kushana ko fiano rezishana so nyoka rugo muri yogo so kavyemera family niyo nyine so wene nyoni mushomesa wedi ne usilamu hayishomero ya madrasa nusurati al-islamia kandi ndiyo muntu arikutura karugangama kana gabantu bakarugangama tinkabebwa nabantu bakasozo witurubeya akasozo ko nyonka kakuranda kumanya motoka mpaka ina shumire kaberebe nkagireba so ntubebaza muno kwekomera aha TV yitinyamurungi na program zite kuzukutambura nege bice munchirize mpendera twaza gamba ntusiba barakallahu assalamu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh mwe bare koro muranga kandi mukagwejombera mwe bare kushemesa abantu mwe bare no kutwisi obutuma burungi nko nanyenda kwisyaho okuramusya kwanje abantu bacenga aba Ashraf Senaburia kuruga Abu Dhabi wanjira ntoroho mama Ryan we Kampala wanjira ntoroho mutiaba ni makanika munwani wanjao na waro then iya ni ahereza Abdallah Mugisha ubwo ni muto wanje ari Kampala yagira nti nawe takarugaho Shafiki na family yawe yo nakahinda Shafiki mama Shafiki ba shina na sana bono bandamukize na ba neighbors bawubona then mama Rania ubwo ni umucara wanje nawe yagira nti wabonera thank you very much newe bari kumfaho kana naberere nabo bandamukize abantu barubuyenje mwena mwe bare kutukunda mwe bare arobuyenje nanye nonkuruga so no kashozi kanjao henyini abantu barobuyenje je yo kubanza mwe bare kuba muri abantu mwena kunda TV West mwe bare kutura kurugaho twatandikira na neshaheji neshazo zaturise byo kushimisa twakishine bingi konka bwembera yo bwire twanshamu cyekirize tukoma konka program ekyo je no misha ko emizi twine koreka bakusara hawasari ariyo mufirudi ariyo nakikwasaganya na nabanyamakuru bitu bingi TV West nasigara ndi Rimbas Kasim omwereza wawe kana nyinyendeza buri mwena idinungishe yatugira tushemerero mugerere harari kitakazo mu haramu ahoko benshemero kurane zigamba ho nyingi no utagumire mu kanu basako ta family yawe obatwara au tukonko mu shemerero eri harari itari haramu ya haramu nemanywa utakazo mudeki iki mukama kachikwanga ebyo biye harabo kuba bicimwe cyo kora mu mazobaga ngasheke yashobora kugira nti wakore kirungi no fune birungi bingi na wakora mu kibi utakaye bakana bono kushashora mu bibi bingi so wegende sereze mbere je mukama ataka benshonga mukama weche nasa kunyiga akakwisa heavy nasiganda Rimbas Kasim mu studio kandi akamera na no budget na no control munanemo Amoni ba Evans bona na David Sabio wakabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh